Make the ground shake. И поръсимо да нас по-успешни сте ви канал и да ще снимате и Trying to Laugh Challenge с моим приятелем Мартином. Кажи чао. Чао. Окей, и danas ще снимате Trying to Laugh Challenge и to znači, 100% znate, pokušajte se ne nasmijati i imamo ovdje vodu i imamo ovdje kao lavur, vidite sve je puno mokar od vode. No, i poćemo vodu, znači imat ćemo u ustima i ako se nasmijamo ili ćemo probati vodu ili ćemo pljunuti sve isto. Znači tako je taj challenge, zato krenimo. I evo, krenimo. Motherfucker, fuck the fucking world, and my new dance is called Sis Chill. Texas rat Nije snake zamor. is one of the largest snakes that you find in the Metroplex area. What really happened on that Thursday here at Augusta High School that led to Chris Wood's death? The fuck is that? Yeah. I'm dying in this fucking country ass fucked up town. Flying in my mouth. The fuck? I can't see pilot. Get the fuck out this country, motherfucker. What a beautiful day it is today, isn't it? Good let's get this. Hey, good let's get this. Hey, good let's get this. Hey, good let's get this. Ja, to vidim vidjeti to. I se bolje. Okej. Skat. Ja. Aha, så. Ljudi, no. Ljudi, ovo se zove epizod, hvala
vam puno što ste gledali, ako želite još ovakvih challenge-a i Try to Love challenge, to što smo sad snimali, ili na drugačiji način i tako dalje. Samo podržite like, share, samo podržite ovaj video lajkom, shareom, subscribe-om, kao što već znate, kao govorim svaki glupi. Da. Ne. Ok, i what are you doing? What? Ok. Ako želite još ovih challenge-a, znači napišite komentare i see you guys next time. Ja sam te. Peace bro.